sangutere emme heyo tin jilaki kobakan ekale fan bayan kurabba mimani bay fara wahagata ko salgun menge bahuge bahuri hamatake sahabinna begatu ngom wahadakkar e hamatan alman gengulen ebje hadis fulu kurabani khairun nasi garni timan kalege fanuge garune timan kalege fanuge jile emme heyo misakunaki ilmeringe terega mi ekale fanuge sahabin hisabun peshikin aamu lafsi salafus salihun salafi manhaj mi aamu lafsi qabul kurawat rasul sallallahu alaihi wasallam algun men baha amalun algun men kiyamande tabawanti rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa usalli wa usallim ala al mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa atharahum ila yawmi yub'athun lawwati izzati akhun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ade mi klahaki mi manhaj salaf nuwata salafun ge manhaja behegotun mi baatake muhim nuktatake kommehen egin jehe wara muhim kantattake engin dane kulahakkamuga algon ummid kuram khasakon algon men e manhajaka tabawuma algon men e gotaka tabawuma algon men enge fawa gotaki algon menge mai salaf ver bekalunge gokkamuga wative ekan algon men kommehen engin jehe tive hakikatuga mi kulahaki wara muhim kulahakkamuga hege midani awun fashagatum kurin hama war kurukuru wahke tibe fulunna zikru kollana mi amukon algon kiyawade class ta gon mi kudinna kiyamuga muhimmukama behegotun kuda kuda echki ei adi ma board eche nonkan timan enge kuda ilmaki ma board eche nonkan dehakodinama gotun kiyadi ule wahke tibe fulunna ves mi war boda mi zuwanun kam ga uma ekiga ingiresi harubahe gowe little knowledge is dangerous ehnan to mifada gotaka war kuda ilmaki nuwata timan enge kuda echki ei hagigatu timaya gina fahara faida ubura gellun difane echkkamuga waati algon me kantata daskuran jeheti hagigatu mi class tora beedun teri kulah hakkamge midani mi wahake ki efarega mi afrika gawmegge bayaku timmi haku dam mi gastu korani arabi gawmaka ilmu hasilu masakkate hodu mattaka emihun kaabo ule necche libegatu mattaka wazifa hodu mattaka midani arabi gawmaka dan emihun gastu kogge midani arabi kiyawade muallimegge kariya arabi ungannade ustaze kariya gos mibunani timannamen eba beenum be arabi ungenen ehenne mes timannamen ka waguten nete timannamen beenum emme tin suwaluge jawab timannamen egunema fudene timannamen muallim mibunani tiyabami hunaka titemmi hunaka gos mi arabi gawmegga emme tin suwaluge jawab engene nolewene komekas emi hunna mi tin suwaluge jawab emi hun komgotes beenumbi itu recchege mi hun beenum mennubi emi timanne menaka baguten nete fasa nete fagire ema timanne me viha sawakan e gawma dam beenumde komekas emi hunge tin suwale mi hun mi kurani furtama suwalu gotge mi hun mi bunani timanne men erasha diyama e gawma diyama tima kalemen kitam mi hun hiye ahafiya timanne men arabin bunani kike he gon waragala mi wahaka mi wanwa engeni mi tantan kol hadan kollima tiye kalemen kitam mihun hiye timanne men na sawal ko fiya timanne men gunani kinen he timanne men arabin ewaha ka bunani bunima mi bunani muallim emuna mi dannawani kalemen gunashe nahnu thalatha timanne men ki timmi arabin mi bara nahnu thalatha kommekas mi bara im daskof devane emihun bunani timanne men mitanan ai kiwegento kalemen ditana tiye mitana tiye kiwegento swal ko fiya timanne men ki ke bunani muallim me bunani bunashe timanne mi ai fasa hodanshe wazifa hodanshe mihem bunashe liyajlil fulus fasa ge benunge kommekas timwana en mi bunani muallim kariga miweni masakkate dakka mi masakkin emme ragalu he
tangula kudin tangula kari velun angiwani fahatun jaga libigen dane ema timmana mi suwale gotuga mi bunani miweni masakkate dakka mi masakken emme ragalu heti mannemen gaatuga bunafiya timannemen arabin bunani kike heyye muallim mi bunani bunashe la bas masale nete tibe fulna ewoda gannawane mi ibara mi bali mehna ziyarat kura erges la bas tahurun insha Allah mi gotan almen dua kurani ehnon masale nete komme kas mi mitin suwal ge jawab emi hundas kuri emme furtama timannemen adad kitan he ahapiya bunane bunashe nahun salasa kalem timannemen timmi hunne kalemen tiyai ki kuran he ahapiya bunashe faasa ge beenum ge liajlil fulus meuni masakkate dakka me masakken emme ragalu he bunafiya emme ragalu he ahapiya bunashe labas maselete komme ge semi hum midani emihun gos mi border huras kofa mi tin suwal ge jawab ad muallim emihun devva fa itoran emihun irshad devva tiwarak madi nufudene kinen arabi gomaka gos holeni emme tin suwal ge jawab ge nolevene timanna gaatuga koda hidukulaka koda doskolaka madukollashi timanna arabi bas kiyawa dename emihun budani timanna menna kan nete wagute mi tin suwal ge jawab ustad yagin kam gawanama timanna midani ustad man suwal ge jawab yagine emihun mitin suwal jawabage midani gos border huras kofa nimunu tanahin mi fennani maruwe fanna mihe emihun fenigen emihun emiha de terega waha dakkani ko emihun arabi gomaka diya furtama paharumi fennani border huras kofa diya tanahin maruwe fa mihe fenigen emiha ya begotum mi emihun tibi hayran lefa egota fenonima ema furtama manzara ke manzar fenonima tibba kulle ka sifami andani polihum asemihun gaatu mi bunani man gatala hada mina marali ka ko heye ehm buni me mihun mi bunani kike nahnu thalatha aharmen timmihun ne marali aharmen timmihun ne mihun marali devane mi bunani kalemen ina marali kiven heye limada gataltumu kive hena marali buni me mihun mi bunani kike liyajlil fulus faasa ge beenunge timmane emihun gaatu mi arabi gawmuge mi sifam mi bunani timanne menne ki mi islami sharia gaim kura gawmake islami sharia to gonne gotum mihe ko marala fiya gastu ko marala fiya enege jaza ki gisase enes marali vene emme ragalu heyye emiham bunani kike la bas masalene ehma mi hagigatuga mi wahakam sagumne engem midani ilmu ei algon men abadwes hodumuga libigatuga tibenje algon menna mihatenen engi fonna going faharigga ei algon menna mi engi fonna otun ei emme ragalu mi gotuga engi fonna ecce gotuga nuwate engi fonna ecce kamuga nuwe hingada ehma algon abadwes ilmu hasil kurumuga demeti benje egotun salafi manhaj nuwata manhaj salafa behegotun algon men mirege mi fashani mi program ga nuwata mi session ga algon men kuriye gendan beenuba baatu ga terega emme furta mi weneni as-salafu salihuge maane ya mafhum salafu salihuge maane ki ko bato adi ege mafhum ame aginu be sagumende war ginan aduwe lafze mi ehennam wes mi lafzuge maane ki ko bakan fahare galgum tere bay kudina noda bay be flonnan ege wada nugen horedan ehmi masalafu salihuge maane ya ege mafhum ki ege murad ki ko bato mi session tago balala efoga as-salafu salihah ahlus sunna wal jamaa mi ekachetto nota dechetto salafu salih bunima ei baki bayetto ahlus sunna wal jamaate bunima ei baki bayetto e bay balale wen timmana kamaka asalafu salih naki kom bayek salafu salih mana adi ahlus sunna wal jamaata mi e bayetto mata em mi synonyms ko gotuga beenum korave lafzu taketto mi nuata mi mulin idikolu demana ekuleve mi ibarat taketto beduma foga salafu salih naki kom bayetto salafu salihun naki ei mi miharu sule bayetto nuwatege kuri golunu bayetto miharu salafu salihun ule vidaneto mikankan miharu ti mihun naki salafu salihun to emihun e kankama behe gotun enukta taka balale wen efoga salafu salihun ge manhaj ki ko bak amul wara ginan aduwe lafze salafu salihun ge manhaj en salafi manhaj ehma e manhaj ki ko bato e manhaj ge sifata ki ko bato hama balale wen ege tarasala ege iturun as-salafu salih manhaj at-tabawumuge muhimmuka salafu salih manhaj at-tabawumuge muhimmuka ma behegotun
ekam huri darir taka behgotun taba nuwejjekam gawanama ei kiha bodu kamettoya ekantaka balale wen efoga salafus salih manhajiga usul taka dawabitta komme kamegga argumenten ebenge islami shariatuge evves kamegga mi hardana usul take kana neveli nen do kuravifa ehma komme kamegga ves wara hardana usul take kana neveli fave ehma salafus salihunge manhaj mi argumen e manhajiga tabawu man amuru ifawa manhaj kamga watibe mi manhajiga hama yaqinum ves hardana usul taka irshad take wane dawabit take wane e dawabit take ki kobato efoga as-salafus salihunge manhaja khilafwa mihunge salafus salih manhaja khilafwa mihunge hukma ki kobato mi aamukon emme mi misalaka waki mihekan ayyan kurumuga badaluga miweni miheku misalakan mi mistakun dere miheku miweni rashegge miheku waki mihen ayyan nokon ena salafus salihunge manhaja khilafwa miheke enege hukma ki kobato efoga evra kankula haniko waki farudaku mistakun terem waki farudaku meweni miyek misalakan abbas nuwata zaid nuwata meweni miyek nan kiyafa ena salafus salih manhaja khilaf wejje kam gawanama ade mi kodakod masale dimawuma goligen algona keggote screen balana lewunima tibe honna fenwada nugannawa kamen nuwen ege ema anekka sama mi waran avaskotaka mi rega balana nuktata awon tibe honna dakkalana emme furtama mi salafus salihuge maneya mafhum salafus salihun ki ei ahli sunna wal jamaat to nuwata ituru bayetto timara kamaka salafus salihun ki kom bayetto ei mi alan ufedunu bayetto nuwata mige kuriga wesulunu bayetto e gota balal asalafus salihuge manhaje ki kobakan fasona kamaka salafus salihuge manhaje tabawu muge muhimmukan hawana kamaka as-salafus salih manhajiga usul taka dawabituta efoga salafus salih manhaja khilafu ami hang hukum kuriga sagun denne padan mi rashegge meweni mi heke hen ayyan kurumuge badaluga mi sakunge tere mi heko mi salafus salih manhaja khilaf vejje ehme vejje ene hukuma ki ko bat efoga waki farudak waki khas farude ena salafus salih manhaja khilaf vejje kam gawanama enege hukuma ki ko bato mi bata ka balala ema mirege class memme furtama class kam ga uma ki ga mi kulahu ga mi balalani as-salafus salih ga maneya mafhuma as-salafus salih as-salaf haqiqatu ga mi lafzu mi arabi dictionary ta ga adi khas kon kuri zamanu ge mi enhas aharu kuri ge dictionary ta ga adi miharu dictionary ta ga salaf mi lafz beenun kuraifa miwani isve diyumuga maanaga mojam miqyasul lugha kiya dictionary egga imam ibn faris rahimahullah vidalwani sin lam fa arabi bahuga kalima egga word egga sin lam fa ei word ge main akurtake gotuga hurajje kam gawanama e word dehawane isve diyumuga maana kurige maana word එක sin lam fa meeting akuru ei main thing akuru kamga vejje kamga wanama e word ge mana kamga wane e word ge mana ge terege himenene isvediyum kommes gotaka isvediyum ge mana ge tere annane ehema salafu ge mane ki isve gospawa mihu me thing akuru ge mi aslun dehawani isve gospawu kuri mi mana ge terege kaaba fanna isvediya mihun himenene ema salafunne bunum isvediya mihun mi himeneni mi lafzuga imana dehawative qur'anuga mi lafzu asfave qur'anuga allah subhanahu wa taala mi lafzu beenun kurawwa febbe ilah subhanahu wa taala ege mi bahuge maana ge word ga mi sida e word dehawa lafzi maana ga bahuge maana ga الله أكبر قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين خليك فان ودال واشي الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم مخاطب قرباني خليك فان ودال واشي كافرون قل للذين كفروا كافرون خليك فان ودال واشي إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إبا ميم كونغلو كافر
ga kufuru ga amal taka rasul sallallahu alaihi wasallam dekol veriuma islam dinan adawat teriuma mi emmeha kandeta dukul lafikam ga wanama emihun Allah subhanahu wa taala faafu sawade ban haggu mag emihun ruju wejje kam ga wanama emihun Allah subhanahu wa taala emihun kure fahuri kurige faabata mihun nan aniyaveri uma mihun ga mudata ferigatuma mi huriha kantatten emihun haggu ga mag sabit wejje kam ga wanama Allah subhanahu wa taala emihun nan e faabata fussawade wane mi agom men ngenge mi is tauba umati e kurige faabata fohede kam ekam hadis bas porta go sas pawe ehma mi islam dinuge matir usulen mi qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa mi ibaratu agum beenum wali ma qad salafa salafu ga mane ki mitanuga emihun isre kawfawa kantat ehma sida mi word ge mana e lafzi mana kalima ge mana Allah subhanahu wa taala kirtu qur'anu ge beenum korabba mi wani ema hagiyatu ga miha boda mi in salaf mi lafzu ge kurige manen agum balam beenum wa emme boda sababaki salafe munum algun menna dehawan eba jehe ei rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabi ehma ekale ge faanu ge sahabi na tabawi mi kan kurige hudis lait takun egen dan khada ehma ni salaf mi lafzu ge mane ki iswediya mi hun kan mi algun men iman algun men hituga kashawar kurumattaka bimbol nagmattaka luhawi imana bahuge mana algun mitanuga eha boda bar ala fami wani istilahi mane ki sahabina mativeri tin garunuge befulu sahabina mativeri tin garunuge befulu mi istilahi managa ilmeri vidalu fawani Allah subhanahu wa taala kurin denne fadan salafu milafzu ehen ayat tagos beenu kurabba febor ehen names bagut salame kurmattaka e ayatan algon zikr kuran kommen gasten no kuran enemes egiteren emme ayatin ituran algon zikr kollana Allah subhanahu wa taala wahi kurabani wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf mitanoge salaf milafzu asma miwani sin lam fa Allah wahi kurabba mi ayatun miwani wa an tajma'u bainal ukhtayn de ukhto mi misalaka kayawni koggen mi heka kayawni koggen hunneru anhinaka enege ebbade ebba fa ukhta ham evagutuga ene kayawni koggen hure kayawni nukurave en jahili zamanuge mi hun kantattaka bala nule illa ma qad salafa mige kurinti mi hun tiba mi hun kongulun kantatta ei den evaki kantattake ehma illa ma qad salafa mitanuge wes mi dehawani kurige kantattako waga jahili zamanuga mi eruga tibi mi hun islam umuge kurin mi hun kongulun kantattako waga ehma salafuge de mana dehami wani iswediya mi hunna ka bafaina kuriya istilahi mana ilmeri vidalu wani salaf milafzu beenum kuravijje kam gawana milafzu hagigatuga mi dani rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin she emme furtama miha ge mind emme furtama dani rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin she misalakan algon menna mitanuga mi singaay ke bune fi emme furtama algon menge mi sekundi dani coachka singaay ke bune fiya ठीक है मी है कत्तो नुवा जनवार ehno e maane ki ege aslu almun menge sikule ga harula hunnen je maane ki ei aamuko beenum kurave maane mistam terega e lafzu beenum kurave maane ki singa eha misalaka mitanuga misalaka mitami hoti singa eke bunima ekkujja kumunani mitanuga nulele singa ekam ekkujja me mitanu miannani singa ehme ena mitanu nogos innani singa nulene kiya misalaka ehem vijjase enen hamaladi ehno එහෙම එහෙනම් මිසාලක අල්ගොන් මෙන් මේ ජංගයේගේ තෙරය නුවත මිසාලක මේ ඉමාමකු ඛුතුබා දෙන හුට්ටා මේ බුණනි එනෙන් ඉෂාරක් කොෆේ සිංගයි අරමි බහුග බේනුම් කරවේ මේ අලිමාම මිසාලකන් ඒ වරුගද කම එනගේ මේ බහුගේ වරුගද කම අදී එනගේ බස්මගුගේ බොළුකම බයි ෆහරා බේනුම් කරවේ සිංගා මිලෆ්ස් සිංගා ෆදමි baarugada kama eja singa efade mihike bunefiya egen dehenwana janawarege en ham egota salafe algon men me ehem bunumun algon menge hitan emme furtama algon menge sikudien emme furtama veriwan je mane ki sahabinne rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ema ilmeri midalwani idha utliga salaf inda al ulama al i'tiqad fa indama taduru kullu ta'rifatihim hawla as sahaba ema hagigatuga ilmeringe terega salaf milafz beenum kuravijje kam gawanama e lafzu amukon aswa wani sahabina guligenne efahuga tabiin den e tabiin tabai wadagennevi mativeri
taba tabiin mi be kalu e foga den hama mi wada gennevi imam veri be kaluna mi fade be kaluna bes as-salaf bi lafz istilahi maana ga beenum karbe enemes salaf mi lafz istilahi maana ga beenum kurum gina ta'rifat takwa gina definitions takwa huri tin garunuge mativeri wegen wa tin garunuge tibe fulan aduwas sawane mi mativeri wegen wa tin garunuge wa etin garunuge be fulunna rasul sahabinna e foga wada gene tabiinna taba tabiinna ei ekale faanu hadis bas pula gas paave khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum mi hadis bas pula macca bina ko ilmeri midalwani salafus salihun ki ei salaf salih istilahi maane ki ei rasul sallallahu alaihi wasallam sahabinna ekale faanu sahabinna taba wada genne vet tabi be kalunna e tabi be kalunna taba wada genne vet taba tabi be kalunna ei mi hadis bas pula mi wani khairun nas qarni timankale mistakun tere emme heyo bayaki timankale ga faano garunu gumi hunne thumma alladhina yalunahum efo den a garunu gumi hunne den anna garunu gumi hunne thumma alladhina yalunahum efo ga den anna garunu gumi hunne ehma heyo bayaki mistakun tere emme heyo tin jilaki kobakan ekale ga faan bayan korabba mi wali em ilmer vidalwani salafus salihun naki ei mitin jiluge mi hunne salafus salihun naki efoga algon men komme soraka mi fursatu ko balalen jehe sahabi naki kombayetto ei emme furtama salafunne mi algon menge mi sekodi takan awmu algon menge balam sahami algon men mi emme furtama mige definition gami annani sahabinge wa kemme hembe algon menge balanje sahabi naki kobato tideren ebbes befulaka sahabi naki kobatan sahabi naki kobakan as-sahabiye bunima ei mi en e bekalege kibaga hunnan jehene shardu takaki nuwata characters takaki kobato e bekalega sahabiye ka veveni kinetto nuwata ehen godaka stangula faseha ko suwale kollumattaka rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamanu go ulunu komme mi haki ei sahabiyetto sahabiyennu tibe fulun aduwasawane uwaisul garuni ge wahaka ويسل غرني كي ام هي تعبي بفلا كما رسول صلى الله عليه وسلم حديث قربا فني سابقكم غا ودالوني اكليگ فانوگ مميا ميگي ممين ام بودا ميهك وفات ريوان منبرك اكليگ فان ممي وفات ري وڈاگن ديبي ممي هيوكو كمي هيتبي ام هيو تعبي بكلكي ويسل غرني كما يمن گه بكله رسول صلى الله عليه وسلم گه زمانوگ اكليگ فان اسلام وڈاگن ديبي ehnnam bes algun men ekale fana mi nisbet kurani emme heo tabiye kive ekale fana emme heo sahabiye no da sahabin etere be kerga men nukiyani ei ekale fan islam wada genne rasul sallallahu alaihi wasallam ehnnam bes ekale fan islam wada gatuma ekige rasul sallallahu alaihi wasallam baddalu kure gumuge nasib ekale fana libada nugenne ehmima sahabin naki ekalege faanuge zamanuge rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuge islam wadaage ekalege faana baddalu kurevumuge nasib tawfiq iman kama ekikale faana baddalu kurevumuge tawfiq libadaage tibbe befu hagigatuga duniyege libena huriha sharafaka vore bi sharafu mativel sahabiyege sharaf duniyege libena huriha sharafaka vore mativel ei phd ya professor mihen gossa komme sharafen algon men ki kamuga avinames e sharafa bure mativeri sharafe sahabi ke sharaf ehme ma algon men hagigatu algon men mi tibebulunge mi agida kulasta ko sahabina behegotun algon men agida hunnen je gota behegotun ithora tafsil tadane enem sawon ma zikr kollam beenbe sahabina behegotun sahabina algon men denje aggutan algon wara bode samalu anche kam ei ebe fulunna sharafek kamuga fude rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin kamuga ebe fulun weda gatu ei hagigatuga duniyege kurimis den fadan duniyege miheka muli duniyege wa huriha echelli mobbre duniyege wa huriha echelli mobbre eniya maikkan libigen diye kame libigen dane kame rasul sallallahu alaihi sahabiye kabumuge fursat ene libigen diye allah subhanahu wa taala mi nabi hadis pul korabani rasul sallallahu alaihi wasallam nge sahabinna behegotun
ekalege faanuge sahabin heda kurawwa mushegge eke bekulun heda kurawwa mushegge sadagata ki yeba mihun uhudu farbadaha ranrihige sadaga kurikam ga winames evvar nuwa minwarki ebe fulun sadagai atuge mushe miwaran ebe fulun sadagai kurikam ga vejjekam ga wanama e nubaddale algon men uhudu farbada hajja wadagen ebe fulun nge wadagen wan uhudu farbadage boduka ebe fulun ekurevvi kuda kuda sadagai algon men uhudu farbada ha bodati sadagai algon men kudi sagumen evvare nuwane tede nuwane kinetto wani ebe fulun hagigatuga algun menna hamen islam din awmuge sawabekkam ga allah medwer kurevvi algun menge arikashita narakan salame buma medwer kurevvi farayataka ki sababdaka ki ebe fulun uhudu hagurama ge kurevvi jihad badr hagurama kurevvi jihad rasul sallallahu alaihi wasallam devvi nasru mi huriya kantaka bala hagigatuga islam din meda hame demiyotumuge sababek gotuga allah levi bekan ehema ebe kalunna algon menna evvaru wani kinet enemes algon men bay fahara wahaga dakkaruga tankole kuda misko nuwata algon menna tankolen ebe kalunge gadaru kuda wagota wahaga dekke bay fara wahaga tagu algon menge bahuge bahuri hamatake sahabinna begotum men wahaga dakkaru e hamatan algon gengulen ebejhe algon menge daringe hituga mi sahabinna ridwanullah alaihim ebe kalunna onna gadaru algon men mati kurumattaka itur kurumattaka darin gatuga waha dakkaru sebe fulna mi ebe fulunga waha dakkaru algon ebe fulna ekashigenwa basmagakum waha dakkanche enes bay fahara umar radiyallahu anhu bunye mi fada ibaratakum men belun kurave egetuga mi masale algon men bahuga hamatakin ekule fa uma ekiga algon men jeheni ege me man ibaratta belun kurave sahabinna ki mi kombe kamen nge midiye efoga tabinna ki kombe kalunet tabinna ki ei so sallallahu alaihi wasallam ge sahabinna ham migota baddale wadagene befu ge zamanuga rasul sallallahu alaihi wasallam ge taabin garihum ilmu hasil kurawwi befu ne ki ei taabi befu ye foga taba taabi befu ehma salafus salihun ne ki mi mitin jeeluge bekalun kan algol benna miharoge midiye efoga ahlus sunna wal jamaa alma mire balalam beenwa ehen nuktaan ahlus sunna wal jamaa ta ki mi kombetto tibe fon warak ginan adwassawane mi ekege darustagwes ahlus sunna wal jamaa almen rajyege qanun sasiyege wessinnani sunne jamaatuge maccakama binaa fami wani e sunne jamaatuge maani ke ahlus sunna wal jamaatu wa em ahlus sunna wal jamaa as-salafus salih mi de kalimetto no de ibaratetto de manetto mi ge dehawal ehen kam alum me furtam balalam beenum wani sunnatu ge mana ahlu ge mana ki divehi bohum sama beenum kora mana ahlu ahar men ge ahlunne ahar men gachima ge mi hunne mi hun ge mana ge ahlun e mi kameg ge ahlu veri bayek ge wa sunnatu ge mane ki sunnatu ge lafzi mane ki ei mi hage goy enage characters ta ena ulefawa goy ena ulunu goy ena ulamunda goy ehema goin hagigatuga sunnatuge lafzi manek e ragaluge kam gawinemes gosku kam gawinemes ehema mihege biography algomena bune vidane sunnataki lafzi gotun e word ge mana dehavani lafzi kalimage mi word ge mane ki mi e gote ena ulefawa gote enege sirate tibebun anuswan siratuge waha sirate enege biography ei eneki gos kandattake koffahuri mi ekam gawina me sekandatta vesenege sunnatuge terega annane ehennama wes shar'i maanaga istilahi maanaga sunne beenum kuravijjekam gawanama ege maane ki kobata ege maane ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfultaka amal fultaka ekalege faanuge akhlaq fula ekalege faanuge khalgi sifa fultaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnen istilahi maanaga hadith ilmi verin sunnatuge maana gennawa gotaki define kurabwa gotaki e rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfulta ekalege faanuge basfultaka ekalege faanuge amal fultaka ekalege faanuge mi akhlaq fula ekalege faanuge
khalqi sifata ekale gefan ufadde fa wa go Allah subhanahu wa ta'ala khalq kurwa fa wa sifa fulut e sifa fulta ki gumaccha eha mi huriha kame sunnatu ge terege himeni gedda ha mi ay kan algun men eba visnen jehe rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnate algun men dannawa hinduga ekale gefanu ge sunnata ki ei hadith ilm werin mi vidalwa sunne bay fahara fiqh ilm werin e vidalwa sunnata bay kudinnan olegevve dimabe misalaka mi wudu kurmuga nuwata hinga bal matan kule faseha masale suratul fatiha fortama rakwatu adi komme rakwategga kiyum bismi kiyumuge purin a'udhu kiyumaki alumenna emmem bes danna gotuge ei sunnate ennunto e rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatetto rasul sallallahu sunnatetto e no rasul sallallahu sunnatenno ehema kiyන විදිහට අලුmen අමල් කරණි එකලේක ෆානුගේ සුන්නතකම් ගා නුවානම කීපිගෙන් තවුන් අමල් මිකරණි අගමෙන් එගේ එකලේක ෆාන අංගවා ෆවා ගොත දලීල් තකම් මච්ච බිනා කො නුනි අලුmen අලුකම් ගතුන් එබ්බස් කම කොගෙන් නුවාන අදි ખાસකොන් එම්මෙ මෑගඩු අලුකම් ඉස්ලාම් දිනගේ මච්ච බිනා ෆයිම මුහිම් අලුකම් නමාදු අලුmen රුකුනේ සූරතුල් ෆාතිහා කියමු සූරතුල් ෆාතිහා කියමු කුනේ බිස්මි කියමු කුනේ ආවුද් කියමු තිබේපුන විදාලවනේ සුන්නතකේ එහෙනම් රසූල් සම සුන්නතෙන් නෝනේ em hagiyatu alumen teren bay fahara me sunnatu ga mane ba olifa waage dimabe rasul sallallahu alaihi wasallam sunnate algun men me dennewum ilmverin ewahaga gennum ege terege me himene wajib kantattaka sunnek kantattaka mandub kantattaka mifade meha kantat rasul sallallahu alaihi wasallam ga sunnate nunto namadu ga am kurabu ekalege faanuge emme warugada ekale gafan emme boda samale wadaagenne me sunnata ki ko bato ekale fan amal furta galum me kiyene ekale man sunnata enunta ekale fan emme boda amal kurevvi emme boda ekama baaru evlevvi sunnata ki namaz kurev ehne me sei me algun men fiqhu gotun dehawa fada sunnatto agama nokoddu kollum adab nu be fada sunnata ke wahagato ehme ekale gafan huriya amal furta ki e sunne ehne me ege terege be himene baykankam ki war boda wajib befawa en kan noko du kollafikum gwana miha adab libe fada kantat islam kam garukun ta ko terege himene kantat anebba kantat ki ei hama fiqhu weringe me gengulwa istilahuga ama e noko du kollum adab nulibe fada kanka em algun mekele gwana sunnate dennam ege terege tafadutaken hunnakan algun dannen jehe me algun men egen jehe hakikate ahlus sunna ehne me sunnate mitaga mi denne weni e uriha echen himeni ekalege faana amal kurabba fawa ummatan irshad debba misale ekalege faanu ge sunnate nunto ishana madu ge fahum wahaka nudak dekkum ga nutibe awahan nidu ekalege faana sunnate nun ekam ke wajibet ekal nokofikam gwan miha faafir wanto nuwan ehne ekalege faana sunnaten gi ekalege faana ekama baaroli bi sunnaten gi ehme ekan me niyatuga ekalege faana tabawum gotun ekalege faanu genne ekam ka wati ekam ge faada ya dharma hasil kurmatta ekan qura mi ekam ge wanama emi ek sawaba dharma libene ehne mes namaz ekalege faanu ge sunnatek kam gawa namaz kurum fada kametto ei namaz nukurum fada kametto me regan me nidafa me midenne ishana namaz gogge tankole laswanden horelafa nidu no ehme sunnatu ge terega tafa darajata ke waqna umme dannen jehen sunnatu ge mane ki me kan umme nengi rasul sallallahu alaihi wasallam ge bas fultaka amal fultaka ekale ge faanu akhlaq fula ekale ge faanu ge sifa fulta khalqi sifa fulta e sifa fulta ge macha khalq kure fa sifa fulta e fakal jamaat ki ko bato mi emme muhim jamaat ki ko bato jamaat ge lafzi mane ki bahog mane ki eku tibe bulun hama dive bahog sanne che jamaat ki enunta jamaat mane ki wakin ekaku amko algun men dive bahog ekaku wakin huruma no gunane jamaat ki ehne mes demi kimmi korejekam gwana me jamaat ki namadu mes jamaat edumatta ka emme me kodamin demi hum beenum be algun men hama mi inge kadittam enunta ehme jamaaten ge wahaka algun men me enani mi ahlus sunna wal jamaat ehme jamaat ge mane ki
lafzi maane ki word ge mi dehawa maane ki evvefaavun wakinu mi maana mege istilahi maane ko bata muslimun ge jamaa ge maane ki sahabina tabiina taba tabi ehe vejje kam gawanama mege istilahi maana agul menna mi dehawi as-salafus salih ge maane ya ahlus sunnah wal jamaata ami tafawut deccetto no ehnon to එහෙම අලගොන් මෙන් මිහිසාවුන් අලගොන් මෙන් එගෙන් ජෙහ හගීගතකි මේ අරබි හර්බහෙග ඔය ලා මුෂාහත ෆිල් ඉස්තිලාහ් ඒ ඉස්තිලාහ් ග ඒ බේනුම් කුරවේ ඉබාරාතෙග්ගෙ සබබුන් ඒ ආදේ තෙරෙග මිස්තකුන් මේ අනේ මේ තෂාජුර් කො නොත මිස්තකුන් මේ ජුවාබ් කොන් උලේ මෙහෙවවර කන්දතගේ නූනේ ඒ වර්ඩ් ඒ බේනුම් කුරා බස් එහෙනම සේග හගීගත ශගුමෙන් දාන්ජි misalaka ahlus sunnah wal jamaa salafus salih muslim mi kom bayt rafad baytoni nu ehnunto mege iturak ve sebahuri hama war baawaru ahlus sunnah wal jamaa no salafus salih unki kom ba ekkam be e sifakura umataka ekale gafanu ga farapun as pawa bay nota ilm werin gennawa fawa bay lafzuta bayin ibarat em ahlus sunnah wal jamaa taki sunne jamaa taki ei algon men engen ebeje ei salafus salihun salafi manhaj ki ei sunne jamaat tabagun kan sunne jamaat ge manhaj ki ei salafi manhaj kan algon men mi sabun engen ebeje ei komme word en algon men e balala algon men mi huriha ilmerin dakwa furi basfulta mi genne iruga ege mi dehawani salafus salihun manhaj ki ei hama ahlus sunnah wal jamaat ge manhaj kan ei waki tafawut wecche nun kan algon men mi sabun ebe dehawe kama egota beenun kurave tibe fulna faraga a lafzu takkam ga vedan ehne mis ahlul asari ahlul hadith al athar ei hagigatuga rasul sallallahu alaihi wasallam ge farai pun wardu fawa huriha basful taka amal ful taka mikene al asari ilmerin gari hoga mi asare bonefikam ga wane mege mane ki kale fanu farai pun as fawa dalil taka ekale fanu amal ful taka mi emme hakandat em ahlul athar ehem bonefi je kom gawanam ei hama ilmeringe arihuga ilmeringe istilahu taku e hama ahlus sunnah wal jamaa salafus salih hame gotan ahlul hadith hame gotan beenun kurave bay lafz taku tere himene al firqatun najiya dibe fulunga tere maragina be fulunga adwas sawan al firqatun najiya salam wanivi firqa salam wanivi ba salam wanivi mihu kuriyan guri baat hoga mi ibade mi umme rasul sallallahu alaihi wasallam hadis mu kurabani ekalege faana funubuna amnenge benge muli insaniyata rahmatek gotuga ekalege faana bur kurin funubun hurihana admi bekanu rasul bekalum funubuni e bekalege gawman nota wak khas baygi gata ehennam rasul sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala ikhtiyar kurabbi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kalege faana funubame alam tak rahmatek kam ga menuwi ekalege faanuge umme ilmeringe bassawa debay ebbayki ummatu da'wa ge terege himene huriha emme tibe fulunge tereng mi ingresi translation mi muhsin khan ge ingresi translation ke be fulakam gawanama mi ba algona hiwani engwada gannawan algon kewan demu kurin algona mi ba amgamis mi algona ngi fawai malumat ummatu da'wa ei da'watuge ekalege fanuge da'wat ebayka for wenje mi emi hunge terege mena miharu ti kafarunna mi huri ha emme mi ummata ekalege fana fahuga ekalege fan rasul kama hawalu iruga duniya gati mi unna e fahuga emme fahu insana hameya ekalege fanuge da ummatu da'wa ge terege himene mi ekalege fanuge da'wa emi hegge macchano ekalege fanuge gowalebun emi heka hame danje mi enot emi hek e gowalum ijaba denje mi e ummatu da'wa ki ehne me sekalege fanu gowalum emi heka hame da komme mi hek ekalege fanu ijaba debbato no debba ehnon to ummatul ijaba ki ekalege fanu ijaba debbi mi ekalege fanu ummatu ke tere ehma ummatul ijaba en hagigatuga mi ijaba ekalege fanu ijaba debbi mi humbe sawumenenge benge emmennaki ekalege fan rasul ka haggu rasulaka sallallahu alaihi wasallam ka qabul kuri emmennaki ei
emihunge iman kan evvaru mihunne nu adi emihunge khurafa ittaka amber kandetta bes emihunge terege belmene muslimun kama dawwa ko gen ule bay mihun mi pakistanuga mi india ga sri lanka umene mege gaburu washan tawaf karatan bes mene ehnu mihuriya kandettan huriyeruga e ummatul ijaba ekale ekman hadis ful kurabani behigen daane kaman haddiha debayan wata haddiha timbaya ege terei salame vanivi bayaki firgatun najiya kam salame vaniva firgatun najiya em ahlus sunna wal jamaatu hakikatu ga sunne jamaatu ge mihun ge mi istilah mata enan ehen ibaratakun beenum mi kuraveni salame vani firga hame gotan at taifatul mansura kamiyab libeni firuga kamiyab libeni ba mihu at taifatul mansura mibes ilmerin ahlus sunna wal jamaa nuwata salafus salihun ge manhaj salafus salihun ge kom bayekkan sifakuru mataka beenum kurabba fa ibarat em algon menna faharega salafus salihun milafzu wala salafi manhaj milafzu aakwi kamga wenaves ilmerin terega mi ekale gafan ge sahabin ge hisabun peshigin aam lafz salafus salihun salafi manhaj mi aam lafz mi lafzu ke maane ki ko baat ilmerin ge terega aam mi lafzu ke maane ki rasul sallallahu alaihi wasallam sahabinna ekale gafan ge tabiina taba tabin ulubbi goy e ulubbi gotan ule mihun ei salafus salihun naki e gotan masakke kura mihun ekale gafan ge sahabin mi nasutaka hadis basful taka fahum vi gota kirdu qur'an ge ayat fahum vi gota fahum wan understand vi gota understand wan masakke kura mihun ei hagigatuga inweringe tereng mi gota bayan kurba ibawe hama warab dawal inweri ibn taymiyyah rahimahullah smota bidale fabe al imam barbahari wes smota bidale fabe kuriha ilmering gaagada kam gota bayan kurba fabe salafus salihun ki ei mi bebe kalun ehma salafus salihun ge manhaj ki algun menna hisab ingen jehe sahabina tabiina adi taba tabiin ge manhaj ko efa algun men hama dannen jehe muhim hagigate ebe fulun ge manhaj eheni hen ate ebe fulun ulu vigon eheni hen mi hunge mi efa ge ekale ge fana ebe fulun fa wada gannawa nota anna mi hunge manhaj abure mi hunge gotak bure maikka manhaje arabi boga mi beenum kurave ni gota lafz emi hun diri ule gotan emi hunge kantattaka beenum kurave lafz manhaj ehma ebe fulunge manhaj ebe fulun ulu vigon algon men nan engin ebe jehe ehen den ebe fulun fa wada gannawa mi hunna bure ebe fulunge manhaj ma note ebe fulun ulu vigon ma ragaluka ei emme furtama kamaka rasul sallallahu alaihi wasallam ebe fulunna bani hekiwe wada genfa ekale gafan vidalwe foni hadis ful kurabani khairun nasi garni timan kale gafanuge garune timan kale gafanuge jile emme hewmi istakunnaki ehma manik ekale gafanuge dufulun haggu basful menwi berunuwa mativeri sohiba nabiyya sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala ge wahi basful nuni ekale gafanuge dufulun berunuwa mativeri sohiba nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale gafan vidalun timan kale gafan ge sahabinne ei emme mativeri mihunnaki emme mai mihunnaki islam dinan emme bodan nasrude islam dinan emme bodan ulama masaki kora emme tagwa veri bekalunaki timan kale gafan ge jilu ge mihunne sahabinne ekale gafan ge jil gaid gadaka sateka ahara ekale gafan ge sahabinge mi umur moda sahabin ulubbi sateka warakan ahara ei garnu ge mane garnaki argumen sebege jileki sateka haru eme kale faanuge garnaki sateka ha e foga tabi be kalunge garnu hama sateka ha mi tabata be kalunge mi duwas jil sateka haru ema tin sateka haru khairun nasi garni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum emme he mi istakuna ki timan kale faanu garnuge be fulunne e foga denganna be fulunne e foga denganna garnuge be fulunne ya misa bangun hidu ko fide swale ki salafus salihun ge imama ki ko baat salafus salihun ge imama ki ei islam din allah subhanahu wa taala bekale macca baawalebi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam salafus salihun ge imama ki fakan asannan mi ennu
salaf salih ge manhaj ki rasul sallallahu alaihi wasallam ge manhaj ekale ge man ulu bigoy ekale ge faanu ge sunne ehma salaf salih ge imam ki algon men abadus visden je salaf salihun ge imam ki waki farudakan nuwan miden nabi fahun anna ehennam wes ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam em algon menna ahlu sunna wal jamaatu ge aqida ki ahlu sunna wal jamaatu ge mihun qabul kura gotuwa amai salaf salih qabul kura gotuwa rasul sallallahu alaihi wasallam algon men baha amalun algon men kiyamambe tabawanchi ei salaf salih ge imam ki em ekale ge faanan algon men ge bejhe algon men ge baha amalun tabawa em algon men visnen je emme bodoen hagigata ki imam ki koba kangumen engumun salafus salihunge manhajaki rasul sallallahu alaihi wasallam kan ma'sum be fulaki mi batan itora kuriyad dan ma'sum ge mane ki kuttakun allah bariu kurwa fawa be kalunaki rasul be kal allah subhanahu wa taala islam din rasul sallallahu alaihi wasallam acha bawa levuma ekale ge fan e ilah subhanahu wa taala ikhtiyar gurwe hinduga ikhtiyar kurwa fa woman ekale ge fan tarbiyatu wadagen nevi tibe ful nang wada gannawan emme kudairu surum peshigem ve ekale fan bodful woman ai kinetto kuttakum bariye ve fawa mistakunge lobi libi fawa libi wadagen fawa ekale ge fanu ge gawmuge mistakun me ekale ge fan ke amana etteri teduveri ekale ge gotuwa ehunta ekale ge fan wadagen emme kudairu surum peshigem ve duha kuse ekale ge fan budaka sajida jassawa fennu jahili zamanu ge ekale ge fan ngoda anu gannawa emme kudairu ekale ge fan rasul be ekale ge fan ekale ge fanu gaati ma ge be fulne ngoda anu gannawa ehne mes allah subhanahu wa taala ge inayat terikamu ila subhanahu wa taala ge tarbiyat libi odigen libi wadagen ekale ge fan ifada evs fahish kame kurwa fennu yahudina nasara nga agida ki nabi be kalun ki mifad fahish amal ta kuramun de mi gotu mi ungo gotu ga emenga 5 foot ko miharus de fabe badal ko fa 5 foot enne salum agida ki alumenge nabiyya sallallahu alaihi wasallam adi emmeha nabi be kalun na rasul be kalun allah subhanahu wa taala mi wani ma'sum kurabba kuttakum bariya kurabba ege mane ki ebe kalun allah subhanahu wa taala mi ebe kalun na kutta mi dennevi mi kuttakan aragatu do ebe kalun allah subhanahu wa taala eba bandu kurabba fa nota ebe fulun allah subhanahu wa taala ebe fulun himayat kurabba kan kuttakan aragatu ya bariya kurabba fa wakan kuttakan den ehem vejjekam gawanama ehem evves insanen hunnane to ma'sumi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurabba fa ibabe kull bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun adam daringa teren komme miheki kukkurevene miheke gosko kandata kurevene miheke gosko understand vedana miheke gosko bas gunavidana miheke gosko ene fahum vedana miheke ege tere misalaka miheka gosko kame kurawunima ege teren emme ragalu miheki e gos kan enen enguma ekiga miheke ene punadinuma ekiga ekam viha sarak tawbawa ehma algun men visnage nuane salafus salihun ge manhaje bunumu waki miha nuata waki faruda nuata waki mi ilmu veriya ei algun men visnage nuane ma'sum miheki kotu ei komme mihek kam gabina mes rasul sallallahu alaihi wasallam sahabin ge terem bekalek kam gabina mes algun men visnage nuane bekalek ki ma'sum mihek kotu rasul sahabi ma'sum to allah subhanahu wa taala ebekalun wani ikhtiyar kurabba fekale gafan ge sahabinge gotuga tedemme ebekalun allah subhanahu wa taala kiri qur'anu ge wani tazkiya devva fa recommendation devva fa ebekalun naki ei ebekalun ge bas pula amal furta ko adul veri bekalun gotuga ehenne mes ma'sumen nu argumen nge be rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi zine ge fafe erun ehnu to fare kandata kurun e ma'sum nun ka argumen nge inda dalil take ehemma ei ekale kaman sahabin kam gawahiru aada alun menge tereng mi miyaduge insane nuwata mige misaleke inha saharuge me hijra inha saharuge faun nuwata hijra 300 ka haruge faun anna miheku ena alun menge namuna ekkam ga balafi kam gawanama den alun men ragala devene to
salafus salihunge magu algon men eikama balavikam gawanama ei haqiqatan nu salafus salihun ki ei rasul sallallahu sahabina tabiina taba tabiina ehma algon men abadwes visnen jehe haqiqata ki rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabina ebekalunge me foga wada gennevi tabiina taba tabin eikan salafun ki eikan salafi manhaj emme furiyama taba wada genne ebekalunge kehme ebekalunge manhaj ebekalun ulbi gota ulmen tabawu masakki qura ebe fulunge faratun ves ebahuri kutta as ehnun to rasul sallallahu sahabi back kankam ga kodako ikhtilaf wada genne back kankam ehem vejjekam gawana miharu algon men inga balma miyaduge mi zamana algon men visnu tankole mi fasehan gendi mattaka miyaduga misaleka algon men waki miha kunada waki farudak salafus salih manhaj kama balafa emiha nuwate farudaki salafus salih kama algon men balafa namuna algon balafi kama gawanama emiha kura komme kama ki ei algon men balani salafus salih manhaj kama emiha nukura komme kama ki salafus salih manhaj khilaf kama ehin agumene belena fursatan onnane to demma agumene milibunu maalumat ali adi khud imam malik rahimahullah salafus salih manhajuge imaminni ekelege fan vidalwani kullun yuraddu wa yukhadhu qawluhu illa sahib hadha al-qabr rasul sallallahu alaihi wasallam ge qabru fula ishara kurabba ekelege fan vidalwani imam malik on be fula ahlus sunna wal jamaatuge mi aqeedage macca mi aqeedage macca barosawe wahaga dakkawa fettali wafawa befule hatar imam ngetere befule imam malika rasul allah subhanahu wa taala ge istawa wadigetuma begoton suwal kurabun heduga mi ekelege fan vidalwani egotan kankama begoton details eguma mikara kankam mikura mi hunne ki biduwa verinne ifada gotaka wahaga dekki fawani tibebul ageda class tago mitti hitora safa wada gannawan evima algon ben haqiqatu imam malik mi baspola waraboda visnange beje imam malik vidalu rasul sallallahu alaihi sahabi sallallahu alaihi wasallam ge gabru fulan ishara kurabba kullun yurad wa yukhadhu qawluhu komme mihege bahaki wes approve kore vidanu ta qabul kore vidana bahike komme mihege bahaki e return wes kore vidana bahike e du kon lambes jidana bahike illa sahib hadal qabr mi gabru ga mi wa sahiba fiyawa ekalege manuga basbulaki algon men ege maccan amal kurma allah algon men amur kurabba fa basbu ekalege allah wahi kurbani kike allah wahi kurabba fa wani teba mi hunne ekalege fanu kamakan amur kurabba fi kam gawanam ekam teba mi fash teba mi hunne ekalege fanu kamakun nahi kurabba fi kam gawanam ekamakun teba mu durbe gannash ehma algon men ekalege faanu ge basful taka algon men iktida wanjini ekalege faanu ge siful taka algon men iktida wanjini evve salega algon men waki ilm veriyaka waki shakhsiyataka waki faruden ei salafus salih kama balagen algon men kam ekashegen nuwe mire algon men milibun maalumat takuge aliga ema mi algon hitum mire algon men gendam beenu wa hisawa mi gendewuni ehma mi evve suwalen wajje kam ga wanama mi suwal kurmuga fursat dinu goto hisaba nimmalani mi ebe fulunga goto ga hisma kiyatu qur'ana hadis bas fulta asfa ba mi ba algon men denganna kula heka inshallah kuriya gendani ema tibe fulunga suwalen wajje kam gawanama mi gadi ga suwal ta kurma fursat